Lami siya. Usa sa tatak bisdak nga pagkaon ang puto-kwati o puto og sikwate nga paborito, mabugnaw man o mainit ka panahon. Saksihan nato ang pagluto nini hangtod na pagbutang sa talad kananan. Atong tilawan ang puto-kwati sa Lami siya. Sa Carbon area matilawan ang lamian og barato nga puto og sikwate. Putumaya ang tawag nini nga mugna sa bugas nga pilit nga humulan sa dili pa lungagon. Kung maluto na, ibutang kini sa dakong planggana, dayon puston sa mga hinalob nga dahon sa saging. Dunay puti ug anaa say tapol o colored putumaya. Samtang nabtanamo kining mga trabahante nga nagproseso sa liso sa kakao nga himuong tabliya. Human matahupan ang liso, gipagaling dayon kini aron mamahimong tabliya. Ang ginaling nga tabliya gibutang sa pitsil ug gikutaw gamit ang batirol dayon ilunod sa nagbukal nga tubig. Ug mao na kini ang perfect match, ang puto-kwati o puto ug sikwate. Pakapinan sa pampatamis nga kinugay nga asukar. Human sa pagluto sa putumaya ato na ni matilawan, duha ka klase ni. Ining puti, init pa. O doon na sa itapol. Kami na kanon kong init pa. Of course. Tinginita. Yan naman tanahon ang panginabuhi apad hilabihan kadako ang kita. 8 ka sakong bugas pilit ang mahurot og luto nila kada adlaw ug 5 ka kilong tabliya ang mahimo. Magluto with love yun, syempre, para kuan halin. Mga sukig puto, hala, mga ano mo dire, lami kayong puto. Matod sa uban, okay kung dili na mamahaw basta na ay putog sikwate kay parihura kuno og busog. Gawas pa barato upang masara ang presyo. Sa tag 5 pesos ang baso sa sikwate ug 5 pesos usab ang puto. Tulid na ang tinai. Kauban si John Sulon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.